Wen! Basol ko! Bay! Tunggal umawag tinobyak. Kanayon latan ti panagsindong bat mi, wano panagapa mi. Anda bumalasi ti kalsada. Ti pleno ko. Ay sus! Miss! Okay ka kadilang? Ay, masikog pa'y gayam. Ading, umay ka. Tay-taray ka iti ospital. Umay ka na. Saanan? Saan matagrabe ti pan nakapadong parko? Kabalak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasama kanyak. Masikog ka. Delikado. Ang mga nonya ti mapasamakan ka. Ala, umay ka. Bagkatan ka nga ilugan iti kotse. Kumbit ka kanya. Ipatumaryo amin dagiti na ireseta para kini Mrs. Mister. Dok. Saan ko nga asawa ti pasyente? Siyak ti nakapadungparkan ko na. Sorry. Sige nga ron. Agyaman ta iti Diyos ading. Nangag mo ti imbaga ti doktor. Safe ti sikog mo. Kastamatan kan ka. Isungawanan ti rombang apagdanagan ta. Masapol ato maramlat ta tina ireseta nga agas mo. Sorry ha. Jack gagara ti amin. Pasensya ka na talaga. Nasaysaya at pa'y kumano na po kawanda ito'y. Anya? Ading, agbasbasol ka iti kasta nga ipagbagam. Please, di kag sangit. Ang mga numakapadakas kan ka ti kasta. Jack ngamin malapdan tirik na ngagsangit. Ginanakapin lang, ading. Agsarita tanto, hinton madamdama. Lakay, nag-text gayam di anak ta. Kakit-kitak iti cellphone ko. Dakano iti ospital. Ha! Apay, anya napasama kan ko na. At dakano nakadungparkan ko ana. Anya! Kahit ayan tinakapadungparkan ko na ngay. Intarayan na ka di ti anak ta. Saan? Tinulungan na matlakano di anak ta. Iso tinangitaray iti ospital. Ay, dahito yan ti bagbagak iti anak ta. Sursurandan to mga main. Amo na amasikog, tila papapanan na. Pumanag na. Anya nga ita. Ala, agrubot kan. Tamapanta iti ospital. Nakaturogan ni Althea. Nagpintas pa'y gayam tinagan na. Kasmatla iti kinapintas na. Kunak no nagawid kan. Ay, saan? Di ka mabalin na panawan dito ospital. Damagam man iti doktor na mabalin kun ti agawid. Kaya't kun ti rumwar dito ospital. Di ka mandananggan. Naibagan ti doktor itay. Mabalin mong ti rumwar inton madamdama. Kumusta ti riknam? Nasaya at mutan. Althea, itulod ka ni Jibalayo, wen? Ado ko mati kaya't ko damagan kan ka. Adan tumanan aldaw pa nagsarita ta. Iso nga itulod ka ni Jibalayo. Apaman na makarwar ka dito ospital. Althea, anak ko. Anyat na pasamakan ka. Agyaman nagtada kayo nanang. Tatang, da kayon dun di mangirwar kanyak dito ospital. Apay, sino tinakapadungparkan ka? Siyak tata. Naimbagang orasyo. Pakamananda ko may tinapagtang ni Althea. Nalakalatag kid daw iti pamakawan. Ngam kita tinapagtang ti anak may. Okay akong tatang. Pati ti sigug ko. Apagsagid la ang tilugan na kanyak. Nanang, asikasun yung tirurwar ko dito ospital. Kaya't kun ti makaawid. Itulod ka ni Jibalayo, nana, tata. Rumbang lang tay karong tinagbasulam iti anak kaw. Mangibatiak iti kwarta, nana, tata. Amok ang mausaryo daytoy para ka ni Althea. Ala, saanin baro? At damat tay ginatang mga agas ti anak may. Apay ay pagkadkadam Martina. Kapag rebangan na lang mo dayta. Nakabasol nga rin. Masapol ni Althea ti kwarta. Jose. Da kayon ti pangyawatak iti daytoy, tata.
Nagyaman nak. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Ngemday, urayam ti awag mi keng ka, tamangan no kumaro ti sasaadan ti anak may. Kabangan no masapul nan tumanan ti kwarta. Uwan tata, nakasagana ka mang iti tulong para ka ni Althea. Anya, masikog tinadisgrasyam. Uwan manong, ti pagyamana kiti na marswa. Sana grabe tinapasama kang kuana. Swerte pa lang aroda, ading ko. Ta sana grabe tinapagtang na. Ayun, imawag itay ni Rose. Damdamagan na no adakan dito balay. Anya? Agong ungot ka di manong? Saan met? Ang madlaw ang makapungpungtot. Apay, nagapakay manan itinubyam. Kastamata ka na yun manong. Anya man ang tinagapahan nyo na ya. Apay, kasta kayo. Awan lakit, agapa kayo. Anya launay ay ati pagapapaan nyo, ading ko. Nagbasit labanag. Gam padakilan ng tumot ngamin. Agpada kay mat nga raw, dadi adal. Adaan kayo ni tinakam. Hanggang kasla inuubing mati panunot nyo. Kan kaslawan nagadala nyo, iti kasta nga raramidin nyo. Nangato ngamin unay ti pride ni Rose, manong. Ti kayat na. Iso ka na yun ti masursurot. Agsarita kayo to'y tinalapat ading ko. Urnuson nyo man, ti diyo pagkinkinawatan. Agdarom tay ki di anak ko. Idarom tayaw da tao. Saan tatang? Jak kayat nga aramidan dayta. Apay palabsimlat tantikas di ngay naramid na keng ka. Saan matagrabe ti pan nakapadong parko tatang? Nagpreno adagos ni Mang Nathaniel. Kat okay akon. Kastamat ti sikog ko. Na, kasla isaki mo pa'y daya nakadisgrasya keng ka. Awan mo't nga minti rason, tap nagdarom tayo pa'y laang tatang. Timulong mo't para iti pan nakapa-ospital ko. Nang tad pa iti kwarta kada kayo, saan aya? Ay, sa bagay makidi Hanggang madanaga na lata. Ay, naimbagata nakapagtapilak. Tano saan, ay, ang mga no nakabil ko na tao. Ala, baybayan yun. Sana bali ta nasingpet mat. Di na intarayan ti basol na. Hello, Mang Nathaniel? Hello, kumusta kan? Ayos laang. Ibaga ma, no kasapulam ti kwartawan. At kwa, awan paggastusak, Mang Nathaniel. Ado ti kayat ko damagan kan ka. Mabalin ka di nga kita ta? Tamay mayat matlayang no personal ti panagsarita ta? Ha? Sige, makamu ka. O sige Rad, dagasan ka dita balayo ha? Inton sakbay ti pangal daw. O sige, urayan ka. Okay, bye! Bye! Anya nga tadagiti kayat na adamagan kanyak. Oh, Rose, sigamot gayam. Sumbre ka. Naimbagman ta nakaumay ka. Nabayag nga minadi kay imay dito'y balay kahit. Kasano nga umayak? Kat saan matan amalagip ni Nathaniel ti sumarong kar ijay balay? Sapay naranambat nga rod ti kawan na dito'y balay. Ha? Rimor ka di? Awan mo trabaho na ita. Karimwar, ada ka nung sarakan na tao. Anya? Apay, di mo impakaamu aya, ti umay mo dito'y balay, Rose. Diyak mo't kayat asyak ti umunang agtext ken kwa na Manong Paulo. Dahil nga minti matikada kayo, kan. Kalpasan ti panagapayo, agin inuray kayo, no asino ti umunang agpakumbaba ka na kayo. Iso ti rumban nga agpakumbaba Manong Paulo. Gaputa iso ti aking basol, no ape nga agap-apa kami. Sige. Urayom latan. Patsek nga gawid mo't ladagos na dyan. No kasta, dudwa kayo iti kabsat mo diti Pilipinas? Wan Althea, adadag iti dadakkel mi di Amerika. Inala idati inauna akabsat mi. Kasta gayam. Diyak laing pagkarup. May isa kagayam ang maestro iti nalatak a kolehiyo diti lugar tayo. Rumbang lang arod aser tiyawag ko kan kamano. Saan? Jacket. Di nakamagan iti sir.
Takas lalong makayak iti panagriknat. No kasta tiyawag mo kanyak. Ha? Manong kunamlat ang kanyak, Althea. Okay? Okay. Sikat ti masurot, Manong Nathaniel. Anya mo ti trabaho ti kabsat mo akaduam iti balayo. Maestro mo't lakas kanyak. Iso na lang, ta-online ti pag-isursurwan na. Iso nga dalat na iti balay. Kasta ka di? Itata na istorya kong ti family background ko. Sigaman mo ti ag-istorya? Kwa, nanumula ang pamilya ti nagtaudak. Jeepney driver ti amak. Kan para balay laang ni nanang ko. Pagad-adalan dak idi, ngam second year college siyak pala idi, inununak mo ti nakinobyo. Aging ka nagsikugak, kat nagsardengak nga ag-eskwela. Inayat ko iti husto ti nakasikug kanyak. Inrukmak ti amin ko, ngam kas di lagayam daramidan na. Ayan na nga minitan. Nangikasariti sa bali, Manong. Anya? Kat apay nga rod akas lakaguram ti sikog mo. Numaminsan, kasla kagurak. Ngam numaminsan mat. Masya anak mat lang aron. Tama panunod ko mat lang awan basol ti sikog ko. Kasta ti romba nga panunuta, mading ko. Inosente ti sikog mo. Ken maysa, sana nasayater aramiden. Ti panangguram iti sikog mo. Adapay lang iti unag ti tiyan mo. Ngam iparparek namon ken kuana, ti kinawan patagnaken kang inana. Sana nasayate kasta, Althea. No kaguram ti ama ti sikog mo, di mo ko mairaman ti ubing. Panagriknak ngamin kat kaslaawanan tinapintas at turungan ti biyag ko. Nadadaalan namin pinsan ti arapaap ko iti biyag, gapo iti panagsikog ko. Nagbindot kay ti dayta, Althea. Saan mo amay baga ti mapasama kadag iti masungat nga aldaw? Iso nga di kagsawi ti kasta. Amok nga da arapaap mo. Marikriknak dayta. Uwan, Manong Nathaniel. No kasta nga ron, di ka mapukawan iti namnama. Adu pa'y di gundaway mo. Kat no kayat mo agunudan dayta nga arapaap mo, dagito iti sumagmamanong nga instrumento. Tapno magawat mo ti baligi iti biyag. Ti arapaap mo, ken ti edukasyon. Ay, panagkunak. May sala ang ti maaramat ko nga instrumento kadagita. Ti arapaap laeng, Manong. Tawan mo't pagadal ko. Ta imbes sa pagadal ko, igatang ko lang iti masapsapul to tipas ngay ko nga anak ko. No kasapulam ti tulong. Di kagbayin nga masidag kanyak, Althea, ating ko. Ta nakasagana at tumulong kan ka. Hello, Rose. No di kaawagan, di na kun malagip, Nathaniel. Anyat serbiti panangawag ko kan ka. No apaan naktumot lang. Tikit di ko na. Lumamlamiis kan kanya. Siguro, adan sa bali anobyam. Siguro, Mabalin ka di. Ado ti pampanunutek. Di mo riribukan ti panunot ko. ibagan no mauumakan kanya. Idiretsang na ibaga kanya. Tapno amok ter aramida. Anya ti kayat mo, agsinatan? Aday ta ka manan ako nak. Tunggal adda di mo kayat. Kasta ti bagam. Awan lakit. Sina ti bagbagam. Kasta ba ti kayat mo? Saan ka di? Sana pud no day tangay bagbagam, Rose. Awan iti panunot ko day ta sina. Si ka lang ti agpampanunot iti sana nasayaat. Makapasuron ka mat ngamin. Kasla awanan ti serserbikan ka. Sige, agkita ta. Sa dino ka diti ayan mo ita. Addaak dito'y balay. Kasangsangpot ko ang naggapo iti trabaho. Umayak dita, itamad lang. Ha? Agpaiso? O sige, orayan ka. Bye. Bye! Kasaritak langin iti nasayat. Tapno maurnosan ti amin. Naanyaman ti panggurguraan na kanyak. Diyak laim pagkarop. Nakasingsing put gayam ni Manong Nathaniel. Madlaw pa'y anaparabor. Kasta une apa nagyaman na iti saan mi nga indarom. Kaya't nakano asulnitan tinagbasulan na. Iso ano makalagip, umay mangtid iti kwarta.
Aramatek to kano inton agpas ngayak. Ay, naasyan siguro kanyak. Idi inistoryak tinaglabasak. Nang runa ket amo nang agpas ngayak to nga awan amat yu anak ko. Alteya anak, di mo't ita ti prenatal check-up mo. Inton malpas ti pangaldawan ti ruruar ko nanang. Anya, kat agpila ka pa yan ako. Saan na bale? Private ti papanak. Awan ta ti duga pila. Anya, ay sus, di ka mapan iti pribado. Tanang ina ti babayadan iti anak ko. Kuyugan ka laangan iti health center. Anda nga min text ni Manong Nathaniel, nanang. Ha? Kuyugan nak kano. Yam amunak iti gayem na doktor. Tapno isunto kano ti pagpa-check up hak inton sumaron no abulan. Anya, ala, kababain pa ikit din kan kwa na. Sobran samot ten titulong nga ipapaay na anak ko. Ay, huwag nga rod. Nasingpet gayam na siya tao. Managtulong pa'y. Kastoy ko makanayo, nani. Santa ko mangagap papay. Naalas nga may nakitaan. Rabang na kumaanalailo tayo titunggal may sa. Nagruna, katag nobyo tapay laeng. Santa pa'y nga gasawa. Si kamot nga minti mangirugrug iti amin na tanya. Wenen. Sige. Ako ak amin na nabasol. Basta sardengan ta ko mga ruden ti panagapapata. Okay? Kahit, sorry. Danyaman tinaipakitak adi mo nagustuhan. Okay. Napakawan ka, Nathaniel. I love you. I love you too, Rose. Mabiit na ang adawag ko, honey. Hello? Okay. Anya nga oras? Ay, sige nga, Rod. Agrubatak labiit insan. Okay. Bye. Ada ka dilakad mo? Uy nga, Rod, honey. Adda nga min bangunan mi ang negosyo iti kasinsin ko. Kaya't ko ti makisosyo kan ko, na. Anya? Negosyo manan? Ado una yung ti pakakumikuma, ma. Apay, saan ka kadi amapnag iti trabaho? Kasteller iti may sa bangko? Honey, kaya't ko ti agpaado iti kwarta. Nangato ti harapaap ko para iti buklantan to a pamilya, Nathaniel. Ado ti kayat ko agatangan. Ha? Napintas kandak pilabalay. Wano, mansyon ko nakmanlaangan. Ado alugan, ado a negosyo, kanda dumapay apagkwartaan, Nathaniel. Kasta itan ti kadudag iti kayat mo agun-udan iti biyag? Oh, apay, nakaskas daaw ka di. Kan, maiparit ka di, ti agarapaap. Kwa, O sige, natakta kon. Pasensya ka na niya. Masangpul arumwarak adagos, taagkita kami iti kasinsin ko. sige. Agkuyog tan arumar. Tadamot sa bali apapanak. Papanam, Kwa, basta. Ada importante apapanak. May papan iti trabaho na ito eh. okay nga Rod. Mabiit na ang tagrubwat na, honey. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Pasensya ka na, honey, ha. Masapul arumwarak adagos, tagkita kami iti kasinsin ko. Sige. Agkuyog tan arumar. Tadamot sa bali apapanak, Rose. Papanam, Kwa, basta. Ada importante apapanak. May papan iti trabaho na ito eh. okay nga Rod. Mabiit na ang tagrubwat na, Nathaniel. Nalpas ka din, Alteya? Wan mang Nathaniel. Kahit, kumusta ka no ti sikog mo? Mayat ka numat. Awan ti problema iti sikug ko, Manong. Kasta ka di? Nasayat nga rin no kasta. Mabit lang tayo nakagpakada iti gayam ko a doktor, nagpa-check upam. Tagawitan. Inton sumaro no? Dito yun ti pagpa-check upam. Uray kat nayam amu kamutan iti gayam ko. Amum ton ti papanam no sumaro no? Wan, Manong. Okay, uray nagbit. Agpakadak la iti gayam ko. Agsingsingpad ka, anak ko, Wan. Jose Lakay,
Kita di anak Nagawanan ta. mo ng kanton. Di nakto ko maparigat. Kanton ipas nga ikanuan. Aprosan na matityan na. Ipatpatag ka unay anak ko. Nagbaliw san ti aplaw ti angin. Kumanuti ka man Napatagmatan ti sikog na kang kuana. Wan nga rod lakay. I love you. Saan nan akagura ti sikugna? Nakaamiri siguro. Napanunot na nga awan basol ti sikugna. Iti inaramid ti nobyo na kankwana. Di ka nasayaat no nakamirisain. Takaasimot ti sikog na no iramraman na kaagurain na yun. Basol na may langa. No apay nagbanag akasta. Isaw tinangaramid itigasat na. Lalaki ti inununa na. Imbes at ipanagadal na. Alahos tuon. Adda ditan, Jose. Nailawanan ti anak ta. Awatan tan ti sitwasyon na. Taamangan no agrebelde no kanayon asidiran ta lakay. Aday ta. Nagringan iti bangir alin niya. Hello, Nathaniel, honey. Sorry. Ada ka sarsarita ka tao. Siyak tulangan tumawag kan ka no madamdama. Okay? Sige. Okay, bye. Bye. Rest di na ita. Hanggang makumikom man gaya man. Talaga na Jaros Grabe ti kinuworkaholic na. Sa balitan ginobyak. Manipod na adan iti trabaho. Tilatan pagbaknangan at ibalbalikas na. Nulab san tagsarita. Agbalbalin mo tin arupat kwarta ni Rose. Rumarak man kiti. Nay, si ka magayam. Nasayatad da ka. Sumrik ka taur orayin na kati anak kaw. Agyaman tata. Medyo sakit ka no ti buko na. Gapuanan siguro na dyan ti panakadongpar na iti kotsem. Ha? Kasta ka di? Isungaraw na ako ngagpa-check up ko ma. Nga mawa magkwarta na. Tadwa nga alda, wadya nagpasada. Tanay, agsakit tilugan aman manihwet. Ay, sige nga ron tata. Tay kak niyal tayo iti kwarta. Una, ano sa mo nagastusan? Ngamtiag darom kamay. Kaya mga nagmulta ka pa iti dadakal. Ala, saanan mang Nathaniel? Awan ti pa kasapulak iti kwarta. Pangaasim, sardangan na ko mga ikan iti kwarta. Kaya't kulat agbahid kan ka, Althea. Ni, awan mo ti rumbang abayadam kanyak. Ada, napadalisan ka. Gapo iti kinaliway ko ngagmaniho. Disgrasya ti napasamak, manong. Amo ka di mo yung gagara day chay. Kan may sa, awan mo ti dakas na napasamak kanyak. Kasta mo tin iti sikug ko. Basta awatam kumalatahan ti itit ko kan ka. Taging ka ita. Makunkun sinsyak ta. Gapo iti napagtang mo. Kasano lang ata no nakaro ti panakadungpar mo. Ay na, jak siguro mapagsusurot itan ti pampanunutak. Ay na, lipatan tan ti napasamak, manong. Subsobran tinaititid mo abayad ti bagbagam nga utang mo kanyak. Amo ka mabain ka laang iti amak. Isong aramidem ti kastoy. Saan? Nagtaon iti pusok ti itutulong ko. Iso, please. Di mo ko mapagkidkidan tanyaman nga itad ko kan ka. Nang runa, kat agsaksakit ka na ti bukot mo. Amangan no pudno ti kunan ni tatang mo. Agapuanan day ta tinapasamakan ka. Ha? Alam day tay. Ingka agpakita ti doktor. Okay? Napaanan ni Nathaniel? Saan pa'y tatang? Aday tayan ni nanang aglutluto. Mapan ka nagpakada ta agawi din. Kasta. Ay, si kamay. Nadaited na kang ka. Awate madagosan. Ta para makang kadayta. Saan anasayatar aramidin nyo, tatang? Pagparangan nyo nga adama di amarikrik na kitibagik. Tapno ikan nakla ni Manong Nathaniel iti kwarta. Ay na, nag-practical ka man, Althea. Mumait, pinagtalikudan na kan tinakasikugkan ka. Sino nga itinamnama mamangtan iti abas tao ta na mau?
Tatang, Iso nga itatadag voluntaryo amang tulong kan ka. Gambatamon! No kasta nga umay dito'y balay. Agibaga ka iti konforme na sakit iti bagim. Tapno makonsensya. Ibaga man na sakit ti patong mau. Ti sakam. Ti bakrang mau. Kanda dumapay. Gapuanan ti panakadong parko kunam. Tapno masyang keng ka. sana nasaya ati manggundawa iti pada a tao, tatang. Ape akasta kayo. Imbes nasaya at kumati isuro yu kanyak nga anak yu. Saan? Takasla durugan dakpay nga agaramid iti dakes. Napasensya ka na tiya. Ang mamumiti kinarigat ti panagbiag tayaw. Ay, jak maliklikan ti agpanunot iti may kaniwas. Ay, tano da dumak agaburido amay tanakaw. Amumit siguro da ita. Maawatak tirik na yu, tatang. Ngam, aginggat ka ba alan tayo aliklikan ta agbasol. Aramitin tayo, Kat ulitak tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Sorry. Nadadahal ti arapaap yu para kanyak. Inununak ngamin tinakinobyo. Imbes ko maati panagadal ko. Pakawanandak ko ma. Mala, lipati mo dayjay. Napakawandakan. Iso na lang tano da duma. Saan mi amaliklikan iti inam ti agladingit. Gapo iti sitwasyon mo ita, anak ko. Wala na. Napanagnag ka kong timbagayo. Tadamo pa'y napanagkita mi kanyal teya. Ket narik na akong ti kinaawan patag ti sikug na kankwana. Kanayon nga agpuputot idi barok. Ah? Numalagip na tinobyo na, agsangit, kat pagsasawan na ti sikog na. At dapay na minsan idi, adinaanog-danog na ti tiyan na, gapo iti nakaro apungtot na. Anya? Ngamdinan inulit dayjay, tainungtan mi iti amana. Ti anak nanto ti agbanag ang nakakaasi No intultuloy na ti kasdi nga aramid na. Nana. Ay talaga iso amas daaw kami nga rod ita. Tanadlaw mi iti asawak a napatagan ti sikog na kankwana. Manipod dimteng ka, barok. Kasla nagbaliw matan ti anak mi. Ah? Iso nga amok a napintas ti impluensyam iti anak ko, barok. Kasta ka din, Nana. Dakil apa kay dayawak da ita. No bilang pud no ti bagbagayo. Ay, naimasan tayo matan ti nagsasarita. Mapanakon. Adapay ngamin aramidak iti balay mi. Ken amang ano sapsapulan na kung ti kapsat ko. Sapay battery im ti gaya man ti cellphone ko. Sige, barok. Agannad ka iti panagmanehom. Naimbag man, tanalagip mo pa iti agawid na laing alalaki. Anda ka mo't gamit ti balay, Rose. Wan, tapno umay kupan kan ti kinapudno. Kinapudno nga? Nga awan ka dito balay, kat naka-off ti cellphone mo. Nagapwam, apay ajak makontak ti cellphone mo. Adda ka iti sabali apuder ti babae. Anya? Agat atap ka manan iti angin. Hello? Okay, umayakon. Bye. O sige, tada pa'y importante apapanak. Di kang pinakapagsarita iti nasayat. Hanggang timanaw manan. Nathaniel Adingo, may sala ti solusyon ti kanayon a panagap-apayo iti nobyam. Ha? Anya, manong? Agkalaysa kayon. Ha? Agkasar kayon, tapno maikatan ti panagim-imo ni Rose. Tapno mabukudan yun ti tunggal maysa. Ay, kinapudno na. Naibaga akong di maipapan iti dayta. Ngam, isong iti agmadmadi. Anya? Ne, apay ka no? Kaya't nakanupay ti agpapa sa balasang. Ado ti magbaga na rason. Ken, nakunana nga inton agtawanan iti 28. Sa kamin to agkalaysa. Anya? Manupay nga rod atawan ti urayam no kasta, Nathaniel. Talupay atawan 25 lang ni Rose, manong. Anya? Kat naunday pa'y nga rod a panawan ti panaguray mo. Wen manong.
Jakmat kahit apilitan. No di na pay kahit tipay kasar kanyak. Urayak nga isunto mismo ti agdisnudo amang ibaga iti dayta. Babae ti impas ngay mo, anak ko. Nakalunglong po nga ubing. Nakaayayat ti anak ko. Nag-cute. Kaingingas mo lakit di ti anak mo. Takas to'y ti itsuram iti impas ngay ka, Althea. Kasta ka di. Sapay la ko mga ron ta umala kanyak, nanang. Ne, agriring ti cellphone mo, anak. Ni Mang Nathaniel. Ala, agsarita kayon, anak ko. Nanang, umay ka no dito ni Mang Nathaniel. Kaya't na makita ti anak ko. Anya. Ay, naimbag pa'y kat jay saan akap-kapin ano to'y anak mo. Ta interesado amang kita kan ko, ana. Ngam jay matan pud-pud no nga amana. Di pa'y agparik na apuluskan ka. Ala, baybayan nyo, nanang. Patsak anak-anak mo ti asawa day jay. Jakon namnamaan ti tulong wano presensya day jay lalaki. Tamo ka din na kamin pagan ano iti putot na kanyak. Rabang na kumaamang taid iti suporta to'y anak yaw, Althea. Saan Tumulong tayon anam namaan ti tulong na, nanang? Awan mo't ngamin trabaho na. Agsalo kagaklangan, tapno masuportarak to'y anak ko. Jose Lakay. Adda na ibaga ni Nathaniel bayat ti kaadami iti ospital. Anya day tangay, bakit? Kaya't naatulungan ti anak ta amang ituloy iti panagadal na. Anya, ikinagsayatan ngayon mo kasta? Isumat ti nakunan na. Kaya't nakano ti makatulong. Kat no iso amin tinagbayad iti nagastos iti ospital. Apay nga tangar aramidan na tikas de iti anak ta, Martina. Kaya't nakano ti makabayad iti anak ta. Gapo iti nagbasulan na. Agbaybayad nga tawan no, magay ayaw. Mangay ayaw nga. Ang mga nukursunada na di anak ta. Iso anak kasing-singpet kan ko ana. Anya. Saan nga imposible day tabakay? Tauray naganak abalasang ni Althea. Napintas lata. Kan ubing pa di anak ta. Dakam mo Basta ti kunana. Kaya't naatulungan ni Althea. Tamaasyan kanukan ko ana. Sa bagay, kursunada naman kan saan. Ayos lata. Di importante, adamang tulong iti anak ta. Anya, sigurado kaya tinay tapanggadang mo, Nathaniel. Wen manong. Masya na kami iti sitwasyon ni Althea. Kanadlaw ko nga daarapap na kayat na aton uyen. At amat mabalin ko nga itulong. Iso ajak ipaidam day ta. Mala, mga mukha din ko. Sa bagay, sana dakas ti tumulong. Kasta ti rumbeng. Tatay ko na dangarudan. No timulong ka iti padam at tao, iti nasaya tawagas. Arig na apinadayawam matin ti Diyos, ana marswa. Iti kasjay ngay naramid mo. Oh, anya. Nakasagana ka na, Althea. Panaga-enrollan para iti second semester. Ag-enroll ka na. Wen manong, ngam, ada ko makidawagkan ka. Anya tita? Kaya't ko mga ikaro ti mabusbus ko akwarta para iti panagadal ko. Ha? Ikan na ko maiti trabaho. Uraan niya trabaho, manong. Basta makatulong akan ka. Sana naman sapol. Sana nga gururay iti subad ti itultulong ko, Althea. Mababainak ngamin kan. Patgam kumamat ti kayat ko, manong. Ha? Sige. No kayat mo, umay kalangan inji balay. Tagbalin ka ala bandera mi iti kabsat ko. Mayat ka? Ay, kayat ko lang unay, Mang Nathaniel. O sige,
Pagserbian kayong agkapsat, kas pang bigbig ko iti utang ko na imbaga nakam kan ka. Apay, masapul ka di nga agpaay pailakas babaunan di anak ta, tapno makaadal. Saan ka no akayat ni Nathaniel? Ngam di anak ta ti agpilit nga agtrabaho, lakay. Mabain siguro Anya, kay kasanong ti anak na. Aw-awiro kun Total, nakidit matigatas ni Althea. Iso nga agbat battle feeding di apo ko ta. Siya kun ti mga awir. Kasaritam tungaro di anak ta Bagbaga man na imbag. Ang mga nuulitan naman ti naramid na iti kalabas. Ang mga mailawan tumanayin. Saan mat siguro, Jose? Patsik adinan ulitan ti naramid na. Taadan nagnakman na, lakay. Si ni Althea, ading? When, Manong? Si kagahayam ti bagbaga ni Nathaniel ang napadungparan na idi. When, Manong? Kit, kumusta kan? Okay, Mat? Siyak ni Manong mo, Paulo. Nasapari mo ti kapsat ko, tamasapat ti trabaho na ita. Ayun gayam, naka-enroll ka ka din. When, Manong? Kano nga ti serrakyo? Intun maminsan abigatan. Pasig apang malamti inalak nga schedule ko. Tapno makatrabaho akita agsapa diti balayo, Manong. Okay, umay ka. Itay surok na giti aramidam diti balay. Binilin na kami ni Nathaniel. Asyak pa ila ka no ti mangisurukon ka kadagiti trabaho am ditoy. Nathaniel, honey. Di ko tsekan, Ros? Siyempre, honey. Bunga tinagbambanugak taytoy. Oh, ayan tay ko, Chem. Diyak inaramat ako ding tilugan ko. Okay, lumugan kan dito ko, Chem, honey. Come on. Okay, Okay, let's go, Nathaniel, honey. nakagatang kamad gaya man iti kotsem. Kaya naglaing kan ngagmaneho. Una, nagadalak iti driving. Kalpasan na, inlakad ko adagos ti lisensya. Jak impakpaka mo kan ka. Takayat ka asorpresaan, honey. Anya? Pasensya ka na. Busy to'y nobya. Busy ngagpapado iti kwarta, kasta ka di? Awan dakes na, Nathaniel. Adda nga rod manan your urnungak agatangan, honey. Anya manan? Adda itang tangad da kanyak a house and lot. Napintas ti location na, kan asidag iti sentro. Mabalin kon to, paabangan day dyan, ino kayat ko. Saan ka kadi pa'y amapnak iti addakan ka, Rose? Saan? Planok nga rod pa iti agabrod ko ma. Anya? Kurangag ti sweldok iti bangko a pagpapaayak. Kasla kayat ko ti makigasang gasat iti abroad. Mabibiit ti babak nang no dolyar ti agbalin as sweldok, Nathaniel. Saan nanaskan? Amang ano nalipatan mo tan tinagtulagan ta? Nagtulagan ta nga, anya. Makitam? Talaga nalipatam. Tingay pa nagsimpata inton agtawon kan iti 28. Ha? Gaya man niya. Ang di ka madanagan. Jak tulipatin day ka. Paikasarak mat at talaga kan kakat. Basta saan pa niya ita. Isong ag-agawa akti agpabpabak nang. Taapag isunto na agsimpatan. Kaya't ko ananam ay tutibiyag na. Inton mang bukaltan iti pamilya, Nathaniel. Kurangat ti sweldok iti bangko apag papaayak. Kasla kayat ko ti makigasang gasat ijay abroad. Mabibiit sa ti ibabak nang ko. Nudulyar ti agbalin as sweldok, Nathaniel. Saan na masapol? Amang ano nalipatan mo tan tinagtulagan ta? Nagtulagan ta nga, anya. Makitam? Nalipatam at talagan. Tingay pa nagsimpata inton agtawon kan iti 28. Gaya man niya. Alam di ka madanagan. Jak tulipatin data. Paikasarak mat at talaga kan kakat.
Basta saan pa yung ita. Iso nga agagawa at tagpapabaknang, taapag isunto na agsimpatan. Kaya't ko ananam ay tutibiyag na, inton mang bukaltan iti pamilya, Nathaniel. Sumra ka ka din iti klasem, Altea. Wen Manong Paulo. Alam da ito pag-playtime. Ala, saanan? Adan inton ni Manong Nathaniel. Sobra pa'y nga roday jay. Alam latan ta extra manim. Kababay nen. Tilatan kamsat ko timangmang ta diti allowance mo. Ket dua kami pa pagserserbiam. Iso masapo lamang tedak mat iti tulong ken ka. Agyaman akunay kada kayong agkabsat Manong Paulo. Nakasingsingput kayong agpadpada. Mababainak pa yan kada kayo. Di mo panunutan da ita. Basta ikawin mo kit iti agadal. Tapos makalpas ka. Kit adan tumot pagadal ti anak mo. Wen Manong, ti anak ko ti kang runaan nga inspirasyon ko amang tunoy iti arapaap ko iti biyag. Manong Nathaniel, atuyen ti impaala yung nga ice. Agyaman na, Altea. Ni, agin inong kagaya mi ti arak. Wen, ngam sa gabasit lang. Pagparelax ako na da. Sa bagay, kasapulan mo't nga agpaysutag relax Manong. Ngamin, amo ka mabambanog ka iti trabahom. Wen nga rod. Uray kahit ko kumamakadwa tinobyak. Ngam busy mo't iti trabaho na. Ha? No kasta? Adda nobya Manong? Ada. Yam amok tuwan ka inton sumarong kar dito Ay, diyak kami matumtumpungan ti vacant time na. Iso ano mawayaan? Iso na mismo ti umay dito Kasta gayam. Makunak anaga sa tinobya Manong. Ngamin, nakasingsingput ka anobyo na. Naggasat tinagbalin anobyam. Nang runa no agasawa kayon ton. Ay, day tapay ti may sa paglidli dayak ita. Kaya't kung nga ikalay sa, gamisumot ti agmadmadi. Anya? Apay kanungay Manong. Tunuyin na kanupay nga umuna dagiti rapap na. Sakpay sumrak iti estado ti adda asawa na. Rabin, gami may kapailayang Rose. Di mo pailayang pabigat ti umay mo. Uray katawan mo trabaho inton bigat. Adda pa panak iti masapa inton bigan. Pasensyakan, no basit laangan nga oras ti maipapaay ko kan kaita, honey. Katap no masigurado, asyak tulaang ti ayatam. Adi naktupulos sinaan, nga oray di kan maipaayan iti oras no daduma. Ipaay kon ti pangtenglakan ka, kan pangtenglamatan kanya, Nathaniel. Anyat kaya't mo asawan. Nakasagana amang hirok iti amin ko ken ka. Isuko kun ti dayaw ko ken ka, Nathaniel. Anya? I love you, Nathaniel. Rose, apay akas tamot ang tibagbagam. Diyak mamin kayat nga agatap ka iti saan anasayaan. Takanayon kat nga rod nga awanak iti sibay mo. Ken tapno kang panteak, asyak tulaan ti ayatam. Taamo mat, makumikumakunay itanani. Maturugak dito'y balayon, honey. Sige, maturog ka nga rodan dito silid ko. Mapanak ijibangir a silid. Anya? Ay ayatan ka, Rose. Iso ajak marami ti bagbagam. Timang gundaway kan ka. Sigurado ka, Nathaniel? Wen, respetuan ka kas nobyak. Di ka kayat amulitan. Aging ga di ta nagkalaysa. Madanagan ak ngamin, honey. Amangan ko nak no sumapul kan iti pangiso katam kanya. Kasta ngamin ti obserbasyon ko kadagiti daddo maalalaki. No awanan ti oras ama ipaay dagiti nobya da kadakwada. Sumapul dan iti sabali nga asawaan da. Di ka madanagan. Tasana ka kasta. A the word of honor ko. No anya ti imbagakan inkarikan ka. Iso lang ti aramidak. Talaga nagkasatak. Takaskan ka tinagbalin anobyo, Nathaniel. I love you.
I love you too, Rose. Nay, nakaroon sa matirik-rik na amon bakit. Nagsakit nga ro ti ulo lakay. Ay, Gapo siguro iti padatangkan uyok ko. kasanong ti apo ko tangay. Ang mga numaakaram. Uwan nga ron. Awagam man di anak ta. Tau awiran na pailaan ti apo ko ta. Tadyak kayat amaakaran ni baby. Malagarod. Siya ko mati magaw awer nga madama biyahek. Sayang mati biro ko no kwa. Ure aglangan pa lang iti klase na. Aglangan nakpala iti klasek ita manong Nathaniel. Agsakit nga ni nanang ko. Katawa mga awir iti anak ko. Anya, ay sana. Di kaglangan. Jacket. Ha? Ingkalaan di anak mo dito eh. Tada kami pala ti mga aware kan kwa na. Anya? Ala, nakababain. Di kag babain. Napatagkan kada kami ka ni Manong Paulo. Iso kas lakabsat dakan. Ha? Hala, mapan ka ni di balayo. Tain kaalaan ti anak mo. Ibatin dito balay. Tada kami ti makaamukan kwa na. Hala, ingkan. Sige nga, Rod. Agyaman nak manong. Nakaanos kayo at talaga. Hala, isunan. Oh, adto iti tinimplang agatas ni baby, Nathaniel. Agyaman nak manong. Agdidi kan, baby. Talaga din na kayat. Sa pulen nati inana. Wan nga rod manong. Ne, aldaw kaya man. Masapul arumwara kon. Tamangan numaladawak iti trabaho. Manong, take charge file ako maka ni baby. Sige. Total inton aldaw pa ilati pa nang isurong iti online. Agyaman nak manong ha. Pasensya kan. Di mo nyawit ni baby di balayo, Althea. Ha? Ay, kwa. Ang mga nusaan pa ana imbagan ti inam. Masapul nga ginanapa iti husto. Di mo pa kadanagan ti mga aware ka ni baby. Tada kami ka ni Manong Paulo. Kinapudno na. Mababain ako na yan kada kayo. Kanayon mo nga ibagang awan ti rumbang apagbainak. Ad-adamat ang makarik na akitibain. Gapoy tinalabas akin na anos yung kanyak. Anday ta ka man ako nakon. Lipatan man day tarik nam. Saan mo ang matunoy ti arapaap mo? No pagturayam ti nakaro akin naman nagbabain mo, Althea. Dungdung wen kanto, unay. Aday ta, napaturog kumatlakan ni baby. Ipaidakon dito ka ma. May mayat kumamit lang no adda krib ti ubing Ibagak tuman ka ni Nathaniel, tay katangan na iti krib. Makaisa makitigapsat ko. No agsao, da kami ti makamo iti anak mo kung kunana ka ni Althea. Siyak mo ti makakada ang mga wawer ka ni baby. Hanggang may bayak man langan. Sa bagay, mawatak matkit di. Tadamat nga ro trabaho na. Sa balin ti madmadlaw ko iti kapsat ko. Isong agdamag aktuman kan ko ana. Kasaritak to itinalapat. Uy, ay na, naglayng ang katawan Kasta ti kayat ko. Di ka agmangit-mangit Agkatawa ka kit diwan. Nathaniel, Oh, aday baga manong? diretsa na sa lunsod. Gusto ka kadi ka ni Althea? Ha? Ni, apaya ka sa tidamdamaga manong? Makadlawa kami nuna yan ading ko. Saan laan ni Althea tinapatagkan ka? Pati ti anak na. Naasidag direk nam kan ko ana. Manong, di mo man ikan iti sabali akay papanantera ramidak? Tapasat lang ti itutulong ko dahito. Oo. Sigurado ka, Nathaniel? Wan manong. Kaslakab sa ti pangibilbilanga ka ni Althea. Kan may sa, ada no biyak. Ay ayatak ni Rose.
Apay nga agbaw ingak pala iti sa bali. Nakasta, awan ti sa bali a planom, iti pa nang tultulong mo ka ni Althea. Pulos, Manong Paulo. Awan. Aging gaita. Jak pa'y malipatan tinaamuak ka ni Manong Nathaniel. At dagaya man nobya na. No kasta, saan nga rod arumbang agpanunot akitisan a maiparbang? Talaga nga rod akabsat lang ti pangibilbilangan na kanyak. Ay, jak ngamin maliklikan nga ikan idi iti kay papananti kinasayaat na. Tadamat gaya man ay ayatan na. Adda nobya na. Ay, tikit di pa nagadal ko ti kakiti atensyon. Agadalak, kabayatan ti kadat mang tulong kanyak. Ato yung tigatas mo, baby. Manong Paulo, siyak ditan, tama nga na dapat aramidan. Siga kiti, ang mga nanda klase, na maladaw kan. Alas 10 pa ti klasik, Manong. Kanun gayam, yawid ko kanun ti anak ko kunan ni Nanang. Anya? Kunak manuag na din dito iti anak mo. Kabalanan ti inak ti mga iwan kan kwa na, Manong. Iso ayawid ko kanun. Anya? May kawa kami lakit diti kabsat ko. Sana bale, ipasyar kung tumanan adito inton maminsan. Amo, kamabain kalakada kami, Althea. Iso kayat mo ayawid ti anak mo. Ayos lat tamat kada kami. Nasingpot mo't nga awiron do anak mo. Agyaman aklangan, Manong Paulo. Diyak kumamot kaya't amaya dayo ti anak ko iti puder ko. Ngam agpilit mo't ngamin dagiti dadakkel ko. Yawid ko kanon ni baby. Martina, agpinustata. Tanya't pagpinustaan ta, lakay. Kursunada man daya Nathaniel ti anak ta. Anya, aday ta kamanen, tila ibagbagam. Tanya ko mati kaya tasawan ti panang tultulong na iti anak tangay. Imposible nga awan to ti urayan na abayad. Wenno kasukat ti panang tultulong na iti anak ta. Oh. Narugit ta panunot mo, Jose. Kat no na istorya ni Althea kanya, nga adda kanun nobya ni Nathaniel. Kat agkasardan to kanu pa yan. Ay na, nubya pa'y ladayjay. Aging gadi pa'y nagkasar, wano nang ikasar ti may sa tao, nawaya pa'y lang nga agbiraw. Apay may bagam ti pasama, iti masungad ngal aldaw. Saan tay atenggal ti gasat, itunggal may sa kadatayo, bakit? Kastamot kadataa. Apay ninamnamata kade, adatatag katuluyan. Tiagasawa, alaman. Lagi punta ka di tinapalabas, bakit? Aday di sa bali anubyam, sakbay asyak. Adamit upat anubyak, oh. Ngayon masino, ti mangipagarup adatagaham katuluyan. Alaman. Ay na, mangrugi ka manon. Tila ipalpalagip mo. Mala, ingkakit agsukatan. Tay saganak mo ti pangrabyan tayo, Jose. Lawat ka, laklakayan. Ni, si kamat kayam, Nathaniel. O my God, sumrag ka. Ay napasensya ka na ni. Diyak pa'y nakaurnos dito'y balay. Taado ti aramidat. Anya man ti pakakumiko, ma'am. Kwa, at online business ko. Kit isa ti pakakumkumikumak ita. Anya man na business dayta. Basta, napardas a pagkortaan da ito yani. Bundawayak ti kaawan ti trabaho kita, Nathaniel. Ni, aldamot gaya man. Allah, diyak pa'y nakaluto. Nagawid ngamin dagiti dadakkel ko iti probinsya. Sana bale? Mangan tanto ni Tirwar. Apay no mangala ka ngamin iti babaw ninyo. Tapno da para luto iti taroon mo. Kayan amin na trabaho dito balayo. Yung saanan, si Kakit Dimat. Amumit nga gururno nga. Mga laak pa'y la iti paggastusa. Maliw-liwayam sa payan ti mangi paunag iti taroon mo ha. Gapo iti kinabisim, Rose. Saan? Di nakpakadanagan, Nathaniel. O niya, rumarta nga rodan. Inta mangan iti restaurant. Kwa,
Sorry, ngamjak makaruan. Ada iraras ko nga aramida. Sige, inakla gumatangan iti pangaldaman ta. Ha? Ay, mabiit lang nga niya. Hello? Anya nga oras, madam? Okay. Sige, madam. Agyaman na. Umayak nga umay. Okay, bye. Rumar ka? Honey. After lunch ka no, ti pa nagkita mi iti tao asaraka. Pagkwartaan ka di mananday ta? Sana bale, ta para kadatadag iti mabirbiro ka kakwarta. Para iti masakbayan ta. No anya ti kukwa matan na tanya. Mapnag ka kumantiat dakin ka. Mabiit lang Ta i-shutdown ko biit ti computer ko. Sa akto agrupan, tapno makaruwartan. Tani, adda pa'y sumaruno apapana. Kalpasan ti panangan ta. Martina, hindi met agradwaran itatawan ti anak ta. Wala ka ay. Kasla kaano la ang ti aldawan niya. Nagpardas ti panagtulit ti aldaw. Pati ti apo ko ta. Sana mapupuutan ti padagdakkel na. Wan nga rod, dumakdakalan ti apo ko ta. Mangipasimudaag, alumaklakay, kan bumakbakat ta, no se. Abay, tulok mo nga ran. Si Kamo lang nga rod. Apay, malapdam ay ti panaglakay mo. Kat mapantayo amin dita. Sa bagay Pasat ti biyag tayo ti panaglakay kan panagbakat tayo. Kat amom, ay, maragsa anak man para ichay anak ta. Sika lang, Ura siya mo ta. Nakarkaro pa iti kinaragsak kao. Sapay la kumatag, balinto anarang ay tibiyag ti anak ta. Bakit? Tapno agtil-til munto tay lalaki anang talikod kan kwa na. Lakay. Sayang, isukumati ang kasar ko. Kung kunan to ti ama ti apo ko ta. Matay to iti apal ti luko alalakay. Tana progreson to ti biyag ni Altia. Ala, di mo laglagi pun ti ama ti apo ko ta. Tagsakit laang tinakam ta. Lipatan tahan ti may papan iti dayta, Jose. Maudin na panagdamag ko dahito Nathaniel. Kahit sa pala ko matay bagamon ti agpaiso kanya. Kalpasan ti panagdamag ko, jak to nagdamag paikin ka ading ko. Ha? Anya day ta, Manong Paulo? Talaga ka tingawan panagustom ka ni Altea. Ni Manong nga talaga. Sinong batak matanday ta sa ludsod mo kanyak, san ka di? Awan kinapuno day ta. Awan riknam ka ni Altea. Awan nga rod, Manong. Okay. Sigurado ka iti day taasong bat mo, ha? Uwen, Manong. Sigurado. Sika talaga. Tila sumsumrag iti panunot mo. Kaya't kulat tumulong iti pada ka tao. Isungar aramidag ti kastoy. Okay. Sige. Di ka matanagan. Tadyak ton ulitan ngagdamag pay. Paesang kadamag mo rita kanyak, Manong. Awan. Kaya't kulapang ken, wag paiso ti atap ko, wano saan. Manupay ti babayadam iti pagadalan nyo, Altea. Adda pa'y balance ko ang nasurok at 2,000, Manong Paulo. Kasta. Adto iti 3,000. Bayadam tong ti balance mo iti pagadalan nyo, okay? Ha? Kaya't kumuti makatulong ka. Saan laan ni Nathaniel ti pagserserbyam. Iso masapul mat nga ron amang tedak iti tulong ko ka. Kasla daytan ti sweldom kanya. Kwa. Ala, awata man. Ti kagbabay na kanya, Altea. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. At iti kwarta, Altea. Awata mon. Di ka ko magbabayan kanya. Agyaman nak nga rod, Manong Paulo. Naikan na kantupay, tikap sa iti kwarta. Awatam tulatan. Tamausar mo na ijay. Amok akasapulam ti kwarta.
So magmamanula-bula ng Ryan, aktor pos ka, Althea. Uwan nga ron manong Paulo. Kat utang ko ti amin kada kayo nga gabsat. Di mo panunutan dayta. Ay, madamag ko man lang, Althea. Kumusta matente ama ti anak mo? Ada ka di pa'y komunikasyon nyo? Awanan manong. Manipod pinanawan nak. Awanan ti komunikasyon mi. Kanjak mo ta nakit-kita apulos. Kasta. Ne. Kit-kita anak matlatan manong Paulo. Ada ka di ipagam? Ako, nabayagan na kaya't ko nga ibaga na ito eh. Magur-uray ak lahat yung mga panawan na Althea. Ha? Uraya ka makagraduar ka sa akong to ibaga. Kablawan ka, Althea. Nakalpas ka na ti panagadal mo. Agyaman ak manong Nathaniel. Utang ko ti amin kada kayo kini manong Paulo. Nathaniel, saan na makaangas ni Althea? Gapo iti panangarakop mo kan kuana. Ha? Sorry. Kablawan ka mat, Althea. Nakapimpintas ka unay. Agyaman ak manong Paulo. Manong, marigatan samat nga gangas ni Althea. Sana pala tadyak una inirutan ti panangarakop mo kan kuana, ading ko. Sana kaskan ka. Ha? Sige, inka pala kasarsarita dagiti dadakkel ni Althea, Nathaniel. Tadda importante nga ibaga ka ni Althea. Ha? Alan, Okay nga rod, Manong. umay ka, Althea. Sumurot ka kanyak, tadda papananta. Sa dino. Amang ano sa pulandak na nanang kantatang. Kastamot ng ti anak ko. Mabit talaan. Uray sumagmamanula minutos. Agyaman kami Nathaniel, Barok. Uray kaskasanaw. Makuna may adakkel tinaitulong mo iti anak may. Awanan yaman na tata. Ni Apo Diyos tulaangan ti makaamo amang subalit kan ka, baro. Ni Althea ti rumbang nga pagyamanan tayo, nana. Tata, ngamin, natunoy nan ti rapap na. Wan nga ron. Kung amin no awanan tinapintas at turungan ti biyag di anak mi. Gam nagpitot kami. Sapay lako mga rod, tanapimpintas tupay ti biyag ti anak mi iti masakbayan. Tapno saan tumat nga agrigat ti apo ko mi. Nathaniel, madlaw na unag ti pampanunutem. Kaslada problema ma. Diyak ka mo naman ko na problema dahil ti Manong. Mariribukan ti panunot ko. Anyat pampanunutem. May papaniti trabaho, ano, anya? Ni Rose, Manong. Anya? Apay, nag-apakay manan. Saan? Ang aman niya. Kaslain ino ta na mapukpukaw ti panagayat ko kankwana. Anya? Mariribukan ak Manong. Adang aminin sa bali apakarikrik na kiti ayat. Anya? Iso na lang ta pampanunutek ni Rose. Inkarik ti panang ikasar ko kankwana. Pagsaritaan nyo dahi tayo tinasaya, dading ko. Sakbay na tingi-tingan pa'y anay bag tiriknam. Panunutan man na yung bag. Tane, narigat no, agdardara sudos ka mga deng. Ang mga no nakarkaro ariribok ti mapasamak. Nabayagan at tiningiting ko na ito eriknak Manong. Ita lang ay pudnok. Tasanak pa lang kami na sigurado idi itiriknak. Iso ngayon limad ko ti amin. Ay ket, no asino ti pitpitik ti pusom. Isungarod ti pilyem. Mas dawak. Tano pa naglaka malipatak ni Rose. Tunggal makitak ti bagbaga ka babae. Di sinamon ni Rose. No talaga di mon ayayatan. Agam, asino ti bagbaga mababae? Ni Althea, Manong. Anya? Wen, Manong. Kastoy, kaasimot ni Rose. No, basta pagtalikod amlat natin ko. Ay, laglagi pa, Nathaniel, ha? Nabayagan nga gayan ayat kayo.
Apay, di ka masayangan iti relasyon nyo. Nagpaot ti mano atawan a relasyon nyo. Sa itaap, kasta na tiramidam, ah? Ha? Eh, apay manong? Saan mo ka di akayat ni Altea para kanya? Ako basta ni Rose ko mati panunutam, Nathaniel. Taka asimet. Paasikakan ko na. Nang runa, katamnamaan nati panangi kasarmuntukan ko na. Tangay nakalpasak mo tan iti panagadal ko. Mabalin ko kaniti agpakada, Manong Nathaniel. Agawid ako man tapno maasikasok mo anak ko. Altea, ama ano di ka nagsubli di balay. Agtalinad ka dito yan. Alamon ti anak mo dito eh. Tadito yun ti pagnaadan yung agina. Ha? Ano kaya't nanti agawid, palubusan mo, Nathaniel. Total, nakalpas mo tan, iti panagadal na. Ha? Sana ga po ta tinulungam, kaya't mo matan natanglan, wano iturayan. Mailiw lakit din iti anak na, iso kaya't nanti agawid. Ala. Ika grubatan no kaya't mo ti agawid, Altea. Umay ka, tatulungan kan nga gimpake. Ada pa panamitasan ka din, Nathaniel. Wen, ngam oray cancel ko pa lang. Taitulod ko ni Altea di balayda. Ang mga no importante ti papanam. Mapangkalatan. Siya akon ti mangitulod ka ni Altea. Anya? Agtaksi kami ka ni Altea. Iso mapan ka ni ti papanam. Anya? Mapan kamin, Manong. Kat ulit tagyaman kan ka. No kasapulam ti serbisyo, awagan naklaang. Umayak ag trabaho ni ti balayo. Tigid di pa nagtake mo iti board exam ti asikaswam. Tano makapasa ka? Siyak tumod lang ti makaamo amang isarakan ka iti trabaho. Uwan, Manong. Dumtang to day ta ka nito. O sige, patuluyan min. Mabit lang. Usaran tayong tilugan ko. Itulod da ka. Agyaman naklaangan. Ngam oray ni Paul, Manong Paulo latan ti mangitulod kanya. Ha? Sige, Manong, mapan kamin. Martina, apay ngay akas jay. Kasya iti. Sa balimatan tinangitulog iji anak ta dito'y balay. Apay di ka makadlaw. Itay payla napas nagti panagsarsarita da. Kat at siguro na patag apag sarsaritaan da. Ngay mapay ngay asaan ani Nathaniel tinangitulog kan kuana. Kat awan mo't sabsabali lakay. Takabsat na matlakano day chay alalaki. Anya ko matidakas na ngay. Ay, talaga dakas Nudwada ngay nga kurso nada iti anak ta. Anya nga ang kurso nada nga ibagbagam mo to si. Tila tinurturong man ta panunot mon. Day ta nga minti madikan kakad. Ta overthinking ka unay. At dalabasit makitam, ikamon iti sabali akay papanan. Ni bakit may tila ibagbaga na. Saan met Kasano nga tati panang ibagak ka ni Rose iti amin. Kasladyak mo't maiturod a pasakitan tinubyak. Sigurado nga sakit tinakam na kanyak no ibagak tayo paiso. Uray kasano. Inayat ko mo't ni Rose. Nagbalin na pa sa tibiyag ko. Nuapay nga nakastoy itan ti marikriknak. Agayatak matan ka ni Altea. Ni Rose ti umawawag. Jack pala nakasagana ang makisarita kan wana. Iso Jack pala sungsung-batan ti awag na. Nasaysayat no i-off kon ti cellphone ko. Nakaturog ni Nathaniel dito'y salas. Kat adabote ti arak dito'y lamiseta. Naginuman kaya mantikapsat ko. Nathaniel! Adda kay gayaman manong. Mapan ka ni Giseled mo. Na iturog mo matan dito'y sofa. Wen, tayo naruray ka manong. Adda na patag nga ibagakan ka.
Anya dayta. Nakaikidang akong manong. Ngamsakbay nga iwayat ko ti planok. Ti panagdaton ko kani Altaya. Kidawak pa man ti maudi a balakad mo. Ah, May parbeng nga ta, no agdaton akong kani Altaya. Nga oray di kami pa'y nagsina kani Rose. ay, sada pulos, Nathaniel. Amok nga yayatem ni Rose. Iso nga ruti pa may isang ngayatan. Di mo pakibiyangan ni Althea. Gapotad na nagkinawatan mi. Anya? Lading itak, Nathaniel. Ngamsan kumot siguro apakabasulan da ito'y. Gaputa sakbay ang nagdato na kani Althea. Sinaludsod kan idi. Saan la na minsan ang nagdamagakan ka, nupudno nga awan pa naggustom ka ni Althea. Kada niya tinsong bat mo? Imbaga mga awan plano nga garam kan kuana. Ha? Malagip mo dagit ang imbagpagamidi kanyang, Nathaniel? Uwan manong. Isokid daw ako mga rood, di pa nakaawat mo, ha? Awan mat siguro basol ko, ading ko. Iso pa nga asim, tadinak ko maguraan. Manong. Inaram ko ni Althea, kat inaklon nak matadagos. Iso nga ita, at na nagkinaawatan mi. Ha? Ulita ka ading ko. Sorry ha, no nasair ko tiriknam. Gapo iti pa nagkinaawatan min kani Althea. Ha? Ni Manong Nathaniel. Hello, Manong? Altaya, mabaling ka din agsarita ta. Agkita ta ko ma. Sige. Sa dino? Ite restaurant na nga ng tayo di. Urayan kayo dyan, okay? Bye! Sige, Manong. Bye. Anya nga tati bagana. Naamuan na nga tanti maipapan kada kami kan ni Paulo akabsat na. Buy-buyaan nakmutlatan amang mangan, Manong Nathaniel. Mangan kamatan na. Ala, agluha kamatan. Apay, adda ka di problema yu itinobya, Manong? Adda saan yu ang nagkinaawatan? Mabalin ka di. Ngaro ko pan kahit di maudi akong daway, Altaya. Sige, Manong. Imbilang kang aminin asa na sabsabali kanyak. Imbilang ka akas laburi na kakapsat ko. Iso akas laman ditirik na. Idi na mo ak ngagayan ayat kayo gaya man iti kapsat ko. Sorry. Jack pailan nakasapol iti trabaho ngam nakirelasyon ako ni ti kabsat mo. Sana problema ka dyan, Neta. Ading ko. Di mo lang mutipod no pagsangsangita kita, Althea. Ni Rosman ang mawawag. Sungbatak man langan. Di nakmatlasat dengan da ito eh. Hello? Apay nga italasong batang ti awag ko. Ken ka na yun nga ag-text ken ka. Ngam awan man la ti response mo man. Lading ito, Cross. Ti pa ka kumikumam, kasta ka di. Ado ka na yun, ti pa ka kumikumam. Ngam, jackpot yan data. Ti ko nang kit di. Addan nang isukatang kanya. Mabalin ka di. Di nakungtan dito yung cellphone, Rose. Maburi-bur ti ulok. Makitang, agungat ka pa yan. Sige, sige. Bayam, tamaudin na ito'y ayaawag ko kan. Di ka nawagan, Nathaniel. Tamok nga awanin patag ko kan. Hello, Rose! Inidip man. Ading ko, apmuhok ang nasakit tinakam mo kanya. Saan man ang? Tamok mat nga wan intensyon mong mangpasakit kanya. Di ka madanagan. Tamaaklon ko ti amin. Diyak kaya't asantang agkinawatan. Gapulang iti may sa babae. Ay, agyaman na kading ko. Andan ako makidawag. Kanipat pakasig manong. Di mo la ko man ibagbaga kan ni Althea. Tinaibagakan ka pa naggusto kan ko na.
Para kadat ako maladay jay, Manong. Please. Ika din ko. Jak to'y baga ka ni Altea ti may papaniti na ita. Kidawa ko mati pamalubos yo, tay kasar kon ti anak yo. At danakam yung agpadpada, Barok. Nakastrek ka matin iti trabaho, Malteya. Iso makamukay nga rod. Sika ngay bakit, anya makunam. May salaang ti kayat ko amang agankan ka, Barok. No maikarimlakit di adimon tuulpitan ti apo kumi. Kat maibilang mo kaspudpud no nga anak mo. Sige, agkasar kayon ora mismo. Hindi pa ilang nga impatag ko ti anak ni Altea, Nana. Kasla anak ko ni baby. Nasayat nga rod no kasta, Barok. Kahit si Altea, mayat kan aya makiasawa ka ni Paulaw. Wen, tatang. Maitik autak man langin iti makan ti restaurant. Jak masango ti agluto. Sige kami. Ah. Ano nga katasubuan ka? Ni Rose tayo jaya. Kat ada subsubuan na lalaki. Rose! Nathaniel? Anya ti kahit asawan na ito eh. Asino na ita lalaki? Nobyo. Sorry. Ngam ni George itantay ayatan. Pasensya kan. Ngam nagsapulak iti lalaki at talaga amang ipatag kanya. Kat ni George stay ka. Anya? Itala na la daw nga agring ti kabsat ko ah. Manong Paulo! Aldawan! Agring kan, tamangan payakas to'y tilangan ti kabsat ko. Nakasalungay ngay. Ha? Saan sa matin nga gangangais? Manong! Manong! Manong Paulo! Manong Nathaniel, nagsapati pupusay ti kabsat mo. Uwan ka ron. Inlalayot ng tinatay. Gapo iti panakaatakin ha. Nagsakit ti pupusay ni Manong Paulo. Bawat maramidan tayo. Nagpatinggala siguro ang tibiyag na nita. Hanggang nasa paunay ti pupusay na. Hanggang masapong nga klunan tayon, tinapagting ti kabsat ko. Altaya. Kumusta ka, Altaya? Si Kamat Gaya, Manong Nathaniel. Nakapasyar ka man. Wen, taumay ka kumustahin? Ala, sumarag ka. Agyaman na ka. Wen gayam. Awatam na ito eh. Chocolate kan sabong apasarabaw. Ha? Diya ko nagpalpalikaw pa, Altaya. Ipudno kong tinabayagan na riknakan ka. Hindi pa'y langay ayatan ka. Sakbay nga inayat na kaday di kapsat ko. Imun unaak pa'y anagayat kan ka. Inlimod ko lang. Tasan kami pa'y nagsina hindi ka ni Rose. Nukasta, nagsina kayon itinobyam? Nabayagan na nagsina kami. Sininanak. Kat nakiasawan iti sa bali a lalaki. Adan anak na ita. Anya? I love you, Altaya. I love you too, Nathaniel. Ang paiso, Altaya. Wen, kinapuno na. Sakbayan nagdaton day di Paulo kanyak. Si Kati ururayag nga agdaton kanyak. Ngamjak na uray. Gaputa dakit nga rod nobyam iti. Agyam anak. Talaga siguro data tinay kari. Para iti tunggal may sa, Altaya. Kayat kan nga kalaysa. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka mat unay-unay. Nathaniel.